Walau, my working life memang tiring gila. Every day wake up, work, repeat. Macam diri ni robot je. Kadang-kadang aku terfikir wanna have a break. Counting down to the month of December. Sebab December lah, we're going to have a long school term holiday. Finally, boleh tarik nafas sikit, relax. Tapi kan, aku terfikir, apa akan buat? What's the plan for this holiday? Chill? Before traveling on it, I make sure everything is ready. First, check passport, tiket, and all the important document mesti sudah ada dalam bag. Then, I plan sikit where to go and apa akan dibuat. Lepas itu, I pack my clothes, ikut cuaca lah. Bawa toiletries, medicine, and charger pun mesti ada. Phone pun make sure it's ready full. So everything ready. Now I'm excited and siap for my journey starting tomorrow. Today, our journey start earlier. Pukul 9 pagi kami pun bergerak dari rumah menuju ke Miri. Even though our flight is at 4:30 PM, we need to go earlier. Pasal takut queue panjang di immigration. Biasalah, kadang tanpa diduga panjang queue-nya. Sampai saja di airport Miri. Dalam tengah hari, Alhamdulillah, everything goes well. So, patangnya kami pun terbang ke Kuala Lumpur and then spend the night there, recharge and rest, siap-siap for the big journey tomorrow. Jam lebih kurang 5.30 pagi. Kami pun sudah sampai di KLIA Terminal 1. Walaupun awal pagi, airport ini pun sudah ramai orang. Semua rushing, trolley berbunyi, announcement berkali-kali. The atmosphere is kind of like really busy. Around 6:30 AM, like what our tour guide instructed us, kami pun menunggu the rest of the group. Satu-satu orang datang. Bila semua sudah komplit, kami pun ready to move. Passport ready, document in hand. Masa untuk check-in. Tidak lama lagi, kami pun ready untuk terbang. Ini
baru permulaan. Transit dulu ke Sharjah sebelum meneruskan perjalanan ke Turki. Alhamdulillah, finally kami sampai di Istanbul. Kami sampai kira-kira dalam 12 malam lalu. Dan apabila kami di arrival hall, kami punya friendly Turkish guide, iaitu Mustafa, menyambut kami. Jadi dari sinilah secara rasminya bermula journey kami. Kami naik bas and then kami menuju ke Grand Hamilton Hotel. Dalam bas semua sudah lelah. Ada yang tidur, ada yang diam, ada yang tengah menikmati suasana malam Istanbul. Dan apabila kami sampai di hotel, yes, we were totally exhausted. So tonight, we just only rest. Dan besok, Istanbul akan mula ceritakan kisahnya kepada kami. So hi, today is the first day for our journey. Sepatutnya kemarin sudah sampai. Kemarin kami sampai like around sampai di hotel like 1 AM, no 2 AM. So we don't have enough sleep. We have to wake up around 6 like so, and have breakfast, pray subuh, everything, and we need to go starting our first trip today around 8 AM. Vezneçiler area, it is the place of the Grand Bazaar areas. So Grand Bazaar was constructed 1461, almost 600 years old. You can see that. And inside the bazaar, what I say, 4,000 shops and 24 gates. You can just see that in the Grand Bazaar areas there. And normally, what I say, it's during Ottoman time as well. It used to be special bazaar in the Grand Bazaar. But on the way to the Anatolia, we will just stop a lot of things as well. It's very nice, and the most valuable things, the most valuable bazaar you can see as well. I mean, this is the local market is on the way to the Anatolia. I will stop as well for them. And Istanbul, what I say is the most populated city of the Turkey. Almost 20 million people living in Istanbul. And Istanbul is particular, what I say, is like historical places. And that places we can call in the Greek time. It used to be settled 7th century BC, approximately 7th century BC. A lot of the Greeks left from the Greece to the Istanbul, and most of them is like a merchandise they handle with their lot of business, so they order them.
As our journey start from the Grand Hamilton Hotel, the city slowly wake up around us. Bangunan hotel yang modern standing tall, catching the first light of the day, a symbol of comfort and elegance. Di tengah-tengah Siti Anik penuh dengan sejarah. Slowly, the bus moved towards and wide avenues open before us. Kiri kanan jalan, bangunan-bangunan campur modern dan tradisional. Elegant hotels, local shop and cozy cafes di mana orang pun sudah mulai dorang punya daily life. Bila kami masuk lebih jauh lagi ke dalam city-nya, pemandangan pun mula berubah. Jalan jadi lagi sempit, traffic makin hidup, and the sound of the city life
menjadi jelas. Kadang-kadangnya pun very colorful, mula kelihatan penuh dengan tekstil, beautiful lamp and souvenir. Semuanya mengingatkan tentang tradition yang sudah turun-menurun. Dari kejauhan, minarets and domes slowly arise against the sky. Berdirinya megah dengan penuh bermakna. It reminds us that this city is not just a business center, tetapi ia juga sebagai pusat budaya, sejarah dan keagamaan. Setiap jalan, setiap sudut tersimpannya sebuah cerita tentang pedagang, pengembara dan kemasyarakatan yang pernah lalui di sini. Now, the air feels different. Ada rasa excitementnya, ada rasa anticipate-nya. Jalan semakin ramai, penuh movement and life. Locals and tourists berjalan bersama-sama, united by the curiosity and wonder.
Dan di sinilah kita ni. Kita ni dah sampai di Grand Bazaar. Bukan sekadar pasar biasa, tapi satu tempat yang penuh dengan sejarah, budaya, and unforgettable experience waiting to be explored. Welcome to the Grand Bazaar, salah satu market paling tua dan terbesar di dunia. Ia dibangunkan sejak abad ke-15, sewaktunya Ottoman baru saja menawan Konstantinopel. Tempat ini sudah jadi pusat perdagangan lebih daripada 500 tahun. Di sini ada lebih daripada 4,000 kedai dengan lorong-lorong yang macam maze, penuh warna, bunyi dan cerita. Dari kapet tungan tangan, perhiasan yang berkilau, rempah-rempah, seramik sampai lampu tradisional yang cantik. Setiap sudut menunjukkan seni dan budaya Turki dari sejak zaman dahulu lagi. Bukan tempat shopping saja, Grand Bazaar ini macam living museum. Peniaga sini masih lagi menyambut tetamunya dengan ramah, sama macam generasi yang sebelum dorang. Sampai hari ini, Grand Bazaar masih jadi simbol warisan budaya Istanbul. Tempat yang menghubungkan sejarah dulu dengan dunia moden masa ini.
Setelah kami selesai di Grand Bazaar, jadi kami meneruskan perjalanan kami to our next destination, that is the two famous mosques, the Blue Mosque and the Hagia Sophia Mosque. Perjalanannya dari Grand Bazaar, kedua masjid tersebut adalah dalam 10 ke 15 minit. Okay, that's the big stadium there. On the left side for the London people versus the palace of the Byzantine Empire. So Justinian, I mean the Justinian King Palace. That one is 1750 BC, means 3700. Now we just keep going to the Blue Mosque. We can go to Sultan. Follow us. Inilah salah satu the magic of the world of Islam, the magnificent Blue Mosque. Berdirinya megah di Istanbul seperti menjaga masa lalu, watching over history. Ia dibina antara tahun 1609 hingga 1616. Masjid ini dibina oleh Sultan Ahmad I, seorang sultan muda kerajaan Ottoman. At that time, empire masih lagi kuat tapi penuh dengan cabaran. Sultan Ahmad mahu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bukan saja masjid tapi satu simbol kekuatan, kepercayaan dan kecantikan. Arkiteknya Sedef Qarra Mehmed Aga, murid kepada arkitek legenda iaitu Memar Sinan. Dari tangan mereka lahirlah sebuah masterpiece gabungan Ottoman Islamic design dan Byzantine influence, inspired by the Great Hagia Sophia just nearby. Masjid ini terkenal sebagai Blue Mosque bukan sebab warnanya di luar, tapi disebabkan lebih daripada 20,000 kaping isniktal biru di dalamnya. Bila kita ni masuk, jiwa kita ni akan rasa nyaman, tenang, penuh dengan corak bunga, tulip dan ukiran halus. Like walking inside a living artwork. Satu lagi keunikannya, 6 menara. Masa dulu ini jadi kontroversi disebabkan Masjidil Haram di Makkah pun ada 6 menara.
Namun, untuk mengelakkan isu ini, satu menara tambahan dibina di Mekah. That's how special and powerful this mosque was. Sampai ke hari ini, Blue Mosque bukan sekadar tempat pelancongan. Ia masih hidup, masih dipenuhi dengan doa. Azan berkumandang. Ribuan orang datang tiap hari untuk sembahyang dan mencari ketenangan. Blue Mosque bukan hanya bangunan. Ia adalah sebuah cerita tentang iman, tentang seni, tentang sejarah yang masih lagi bernafas hingga ke hari ini. In the heart of Istanbul, berdirinya satu bangunan yang menyaksikan perjalanan tamadun manusia. Itulah dia, Hagia Sophia. Dibina pada tahun 537 AD oleh Maharaja Bizantin, iaitu Maharaja Justinian. This masterpiece was once the largest cathedral in the world. Domnya yang besar seolah-olah terapung di udara. A true wonder of ancient engineering. For almost 900 years, Hagia Sophia menjadi pusat agama Kristian Timur, dihiasi dengan mosaik emas penuh dengan sejarah dan keindahan. Dan in 1453, apabila Konstantinopel jatuh di tangan kerajaan Ottoman, Hagia Sophia berubah menjadi sebuah masjid. Minaret pun dinaikkan dan suara azan mula berkumandang, blending two worlds, Islamic identity and a Christian legacy dalam satu bangunan yang sama. Pada tahun 1935, ia dijadikan sebuah museum, simbol perbautuan budaya dan sejarah manusia. Dan hingga ke hari ini, Hagia Sophia berdiri sebagai masjid sekali lagi, but still welcoming the world to witness its beauty. This is not just building. Ini adalah saksi 1,500 tahun sejarah, tempat di mana kepercayaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan meet in one timeless moment. Alhamdulillah,
Our journey for today sampai sudah ke penghujungnya. We have visited 3 most famous places in Istanbul. Penuh dengan sejarah, penuh dengan keindahan, dan penuh dengan cerita yang akan sentiasa diingati. Really, it's been an amazing experience. From the culture, architecture, sampailah suasana yang membuat hati rasa kagum. But this is not the end. Perjalanan kami masih belum lagi habis. Next destination, kini akan menuju ke Ankara, the heart of Turkey. Apa yang menanti di sana? Jangan lupa ikuti episod yang seterusnya. From now, Istanbul, thank you. We'll see you soon.